Sizwe sikaMthaniya, ma-Afrika mahle. Ngiyaphinda futhi ngithi ngiyaxolisa in advance ngingakakhulumi ngalento ngoba ngithinta injula, ngithinta impande, ngithinta imvelaphi, ngithinta umnyombo wento esenzeka namhlanje. Ngithe yenzeka-ke indaba wadlula umalume-ke emhlabeni. Umalume mangabe kedlula-ke emhlabeni udlula imoto iyahamba kuphikelelwe esibhedlela eDandi. Bambona-ke isihambile imoto ibangani ukuthi hayi lo muntu lo usendele kubaba mkhulu. Lalelani-ke into eyenzeka ngelanga sesiyomfihla umalume. Siyasuka-ke ekhaya ngihleli la eduze kweluzana kwekhehla. Elidala nje impela ekudala eselimkantsubomvu la khona la emachunwini. Ngithi yabona-ke namhlanje ngiyoke ngibona angithi umalume ushonele emotweni ehambayo engamanga. Uba ngabe sebefika-ke endaweni-ke lapho okuthiwa bambone khona imoto athi sihamba khona ukuthi udluli akasekho manje emhlabeni. Waqala umkhulu wafona wakhipha ifoni phambi kwami. Ufonela umalume olama lo ongasekho. Uthi lalela-ke ndodana. Njengoba sesilana-ke manje endaweni yesigameko. Ubani obonile ukuthi umphefumulo uphume imoto ikuphi? Khona singeke sime endaweni wrong. Ake ngithi nje mhlawumbe uma ngisuka eDannhauser ngiya eDandi, simbona-ke manje lo muntu sesidlula eSpring Lake ukuthi kanti akasekho emhlabeni. Ubani-ke manje obonile ukuthi ngempela umphefumulo mangabe uphuma imoto kade ikuphi njengoba iseSpring Lake manje enkomponi iphikelele eDandi. Ayikafike eplazini likaMatshwele. Ayikafike eplazini likaMatshwele. Useyabonakala ukuthi lo muntu akasekho emhlabeni. Ihlahla kufanele sikhulume ngalo kuphi? Guess what bafowethu? Akuzange kwehliwe, akuzange kukhulunywe ngehlahla saze sayofika eDandi. Uma sifika eDandi akuzange futhi kukhulunywe ngehlahla sesisuka lapho umalume sesimgqokisile sesibuya naye, akuzange kukhulunywe. Saphinda futhi mangabe sesibuya sekufika manje endaweni yesigameko futhi kwabuzakala futhi ukuthi bafowethu akekho yini umuntu obonile ukuthi umphefumulo uphumele kuphi, singaze sithi siyakhuluma kanti vele simshiya khona la. Uyayibona-ke bafowethu ukulimala kwengqondo yomuntu wakithi. Kusho ukuthi-ke njengoba-ke kungakhulunywanga siya, akusakhulunywanga sibuya, akukhulunywanga eDandi la simgqokise khona, angizange ngibone ihlahla lisetshenziswa. Saze sabuya lalelani-ke. Sekuzokhulunywa mangabe sesifika ekhaya-ke ekhaya koma emachunwini kuphi esangweni. Sewuyakhulunywa-ke manje ngehlahla. Kuthiwa-ke macingwane sesiyangena-ke manje emzini wakho. Yonke le ndawo umalume akazange azakhulunyiswe. Uthi umbuzo wami liphi iqiniso lapho? Kubo bonke labantu engikubalele bona engithi babengcwatshwa umalume uyena owayekhuluma ngehlahla, ebakhulume ngehlahla bonke labantu engubalela. Kodwa mase kufika kuye sekuba nezinkinga makumele yena akhulunyiswe ngehlahla. Lalela-ke sangcwaba saqeda. Sithe sesiqedile ntambama umndeni ungakahlukani ngabuza. Yazi igama lathini? Igama lathi kusho ukuthi umalume usele emotweni. Le akade ehamba ngayo. Kukhulunywa ngemoto eyedlula kuphi? Eyodlula eMdlovana iphikelele eThekwini. Eyodlula ePaul Pietersburg hayi eMdlovana. Iyodlula eMdlovana, iyodlula eDumbe. Iyodlula eMdlovana impela, iphikelele eThekwini leyo moto. Kukhulunywa ngayo ukuthi umalume usele kuleyo moto. Uthi umbuzo wami umalume uyolandwa nini kuleyo moto ngoba lokhu yahamba leyo moto angaze ngizwe kuthiwa umalume ulandiwe kuleyo moto leyo ahambela kuyo. Ngithe bafowethu ngithinta injula onempendulo yalombuzo lo engiwubuzayo bafowethu. Ngiyayicela impendulo ngoba ngifuna ukuchazeleka, ngifuna nami ukunceliseka ngokolwazi. Kodwa mina ngokubona kwami silinyazwa ingqondo ngento abantu abanganazo nabo izimpendulo.
ngiyacela ngiyazi ukuthi bakhona abantu abadala abakwenzayo lokho la kule nkundla engikhuluma kuyo. Uma ngabe lokho kuyisethuko emasikweni kwimvelaphi ezimpandeni zabantu, ngiyaxolisa futhi bengixolisile in advance, kodwa ngiyayidinga impendulo ngoba lokhu kuze kube namhlanje umalume akakalandwa. Ngithe ngizwa kwathi usehlukumeza manje umzala wami ufuna ukumthwasisa ngenkani ngoba umalume wayeyinyanga. Usefuna ukumthathisa ngenkani, umfaka phansi kwezimoto, uvala amabhizinisi akhe. Nayo into engiyizwile ngomalume, kodwa ukuthi walandwa emotweni le ahamba nayo yaseThekwini angikuzwanga lokho. Ngiyabonga zingane zakwethu ma-Afrika amahle. Nkosi yami sinibusise.